Bili smo na stadion turu Wanda Metropolitano, stadion Atletico Madrida u Madridu, Španjolska. Da, evo nas stanica Estadio Metropolitano. A di je stadion? Tam gore. Vidi ga. Ljudi, ja sam vam fan zastava. Ja obožavam velike, ogromne zastave od klubova ili država ispred stadiona. To mi je ono uvek top. Ovo je baš velika. Lijepo vrijeme, ljudi su na terasama. Ovdje je fan shop. Ali tu budemo išli kasnije. Budemo vidjeli ovo ogromno, vidi se izvana. Tu budemo išli poslije. Idemo na stadion tur, nadam se da budemo uspjeli kupiti ulaznice. Nismo htjeli online, imamo cash pa idemo potrošiti. Ti ne smiješ unutra, imaš od Real Madrida treniru. Ti ne možeš unutra, veli? You enter that way. Okay, thank you. Thanks. Jesmo te splaćali malo, a? Plašili su ga malo da ne smiju u Real Madridu trenirci unutra, ali ajde, ipak su ga pustili. Ajde, sad skaniraj mene. Bravo, hvala. Utrka na stadionu Atletico Madrida i Lukas pobjeđuje. Zato je tata stari debel. A gle ovo dolje. Koliko sam ja skužio ovdje ili ulaze VIP, ljudi do VIP ili igrači. Neka je tako iz garaže, ludilo. Ovo je garaža na stadionu Atletico Madrida. Najbolja garaža koju sam u životu vidio. Znači ovo je ludilo. Ovo je tak dobro. Tak sređeno. Znači, svaka čast. Jel dobra garaža, a? Gle ovo je. Top. Čak su i zebre u bojama Atletico Madrida, gle. Gle ovo. Kakva dobra garaža. Jao, kaj ti Lukas veliš, dobro? Ludilo. Svaka čast. Gle kak dobro izgleda prostor gdje ljudi piju i jedu prije nego idu na stadion. Ludilo, brutalno. Neki dobar stolar vidim bilo ovdje. Malo vrata škripe, ljudi treba to podmazati. Dobar. Wow. I sve je bilo dobro dok mu nisam rekao ovo. Suse, kako meni je bolje od Santiago. Wow. Vijamo mi za Real Madrid, ali si lud čovjek ako reče da ovaj stadion nije lijep isto, ha? Pa lijep je, ali Real Madrid je bolji. Ovo je lijepi stadion od Santiago Bernabeu. Nije? Znači ludilo, stadion je top. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, daj ga gledaj kakav je. Isuse, majko Božje, koliko je savršen. Daj da okrene malo kameru. Jao. Znači svaki centimetar ovog stadiona je savršenstvo ovdje. Isuse Bože. Tata, tu gore je kamera, a Dobro. tu ti sve pokazuje. Gore je kamera, aha, u ćošku. Ajde okrenemo. Ispred nas je televizor, vidi sve. Ne. Kaj se događa? I utakmica ti se sve vidi. Da. Kaj je ovo tu? Svi imaju naočale VR. Gle, kak su svješti. Pa ajmo vidjeti. Ha? Da. Ajde da ti probaš. Evo tam su ti jedne slobode, ajde odi. Ti si stari. Slačionici. Ajde vidimo. Wow. Na centru sam. Ribery je isto ovdje. Iz Bayerna na stadion turu Atletico Madrida. Ajmo ga uloviti za sliku. Može Lukas, ajmo. Ovo je ipak fake Frank. Ali mu je sličan dosta. Kakva klupa je, predobra je. Ovdje je tako dobro da bi se čovjek komotno mogao naviknuti na ovu klupu. Uopće nije problem, znaš. Da moram igrati ili kaj. I tako je lijepo. Uopće ja ne bi trebali igrati, kuj. Tu je super. Ima mjesta, staviš i lijepo pivu. Tu. I laganini. Gledaš, oni igraju. Kaj ovaj radi? Kakav je ovo posao, le? Ludilo.
Sljedeća na redu je slačionica. Bio sam na puno stadion tura već u životu, ali mogu reći da mi je ovo od ljepših dvorana za konferenciju. Stvarno je ludo. Sad idemo u muzej. Ajde! Lijepi stari dresovi. Muzej kao muzej, u svakom ima neke posebno. Bravo. Gledaj, ko da ulaziš u stadion. Hvala Madrid. Opa! Vamos, esto va a empezar. Estás en la UPA Atleti. Bok! Na tribini si, bravo, kaj gledaš? Ima kaj zanimljivo. U prvom redu, bravo! Smo kod ludih pehara, gle ovo, pa ja ne znam ko to može dići čovječe, ovo treba i 4 čovjeka dizati. Gle ovo. A, Lukas. Ručke, da, ima 4 ručke. Takvih ludih pehara, znaš di sam još vidio? Se sjećaš, u Portugalu na stadion turu kod Benfike. Tam su bili slično veliki pehari, neki čudni. E ti je poznat ovaj pehar? Europska liga, pobjednik. Da, da. Ali ti mogu reći da im fali jedan pehar, znaš koji? Onaj najjači iz nogometa, kaj misliš koji je to? Liga prvaka, a di je? A nema ga, nisu osvojili. I evo nas na kraju u fan shopu. Velikom fan shopu. Ogromno. Ajde da vidimo je znaš žonglirati. Kaj si kupio? Loptu malu Atletico Madrida. A Seki? Čaš. Šalicu, bravo. Ajde.